yenso so yesua dey about cyber security. Sammy, good morning. Good morning, bra. Apomboko there. I should be aboko na on so. Yami adom ene fiada de na emu aye yi kakra nti no. Ejinam. Say honso boko there. I should be aboko ha. Enra uja nkomo bebre ofie o, me kam kire o. Anopa na uwie ye no nkomo bebre na uja wa ha. Nkomo bebre na uja wa ha je say na nkomo no bare yede because man for a share experience almost so no womo a go through nti eboa ma esua de adesua no ye kwachiri wona ahya ase wona introduce topic no na ye so mu e de eto aso a say minim say enra manfo bebre ho a womo ani ada ho womo ani ada ho say still na no be ma ya bu a enra wutie program yi na still na ba mi asa akoso abu a wa wasema bra na wo de fa hen Bra, that's social engineering so. Okay. Na the division of social engineering a kwanya omofa so da ye hacking WhatsApp account. A kwanya ba kuni. Groups are joining the message obi biara ahana utie message group are joining ye very careful. Ye toso ye chati wo group ma ye nsusu fa ye sensitive data into group a ye ni mo wo so ni na enkankan ye picture bu wo group mu o say o student association onim conform wo so ni na but o introduce no one not in the picture too mesre that groups ye toda ya abone for so de omo ho aka group yi ho unya the information or picture would gain a to draw. Your moyen say on from our mumu and one will say the medical two group money are frame or be train kakra or so me and son new echi ya when in down for sono no afraid nasa information are the two group imuno or the acquired then etiao and the mepesi ye be hwe kwan a ye be prevent say obia ye nim no ebe send me a link and now say obe add you to any group so John and then obe hu na ye de waka NL group you yes say open lotto number test here and now say join your group na nya lotto numbers na de bia ye den itwa e bia na sa anya ma na wani nje ho and so group yi bebre ni na scam groups ya moye den obu oka ne odi oba picture beto ho enye oba na eye be ma bi ono no ti ba bi na oye saade no nti ye di kan etie fo ne ahwefo omo mfa omo phone na omo nko omo WhatsApp nti okọ WhatsApp na wako settings under settings no ubehu privacy. Privacy I was last seen online and no trace say person will be able a bra a catwa oba WhatsApp nti no utimi ye say emma obia nyeden ihu and na person oma what save your number of phone so nkwa na yeden ihu and na person ekoye oma wa save your number nipa kuobi ya wa save your number pe and after so omuhu and also betinya selected o profile picture ni say obi wo han ni install so a advisable so mo na hu profile picture down WhatsApp okay si mesre oma un save your number there if I ho kame and I am for a profile picture and kame omo kakra mesre obi as uncle profile picture ho no no on setting it to my contact and okay, yeah, profile picture. Okay, my contacts. I actually. I no me da. And so me nkai da me ye no. E ho aneda.
Yeah, a Uh-huh. couple. Let me call links. Links privacy ho Uh, ana I under privacy on a link. okay links. Okoha, Metro Bia say offer to my contact. A day a crown or contact, maybe crown. Maybe a trip now go be a wooden to show be another now, mamma no I see. But see, no, nyome adane kakra. It's a opera crown of my contact except nti wobetumi agbodo contact na no way you o ma one person mehu on betumi asend no links no no way you o ma eden afri mu eno ne bebo ama enyo obi obenya na mebia no link e be den e be ba The yeah me bacho wadaroma. okay There is yeah use you know Android no. okay Who we groups ewa ha. Enti ubo groups no so I say who can add me to groups. me pa try No yenya no my consent kwa. and also cry the message yeah extend security ni enko my contact except Okay. My contacts except. yes Okay. beye omo unji wa abrabo mi na tiki and I'm being kan no ebia na uju number onye so oshi obi obi odu agbo ase a on pese obet ochre ne ho enti o menya number na dia ma no asave na oye den ukọ obedi enu hu nti enye obi owo contact bi an kra na be so ma join ni group Nti I don't know the other select no you be means that the other select no you be a onyini ni say odo be ka group bi onyini ni nti say be a possible so they waka group bi no what take here no you select here no it means that side panel can never add you to a group. on team fa on ka group Aha, okay. na we ni nyoma na ibedi hu nkomo na master tie for say de yaka nyina no omo hwe no mo fa ndi dwuma ne yembo ye data ho ban so bi at aje tinye no so ye haka na otra 6 months 1 year na onye obi a ono ana be kokuma ko pe dwuma eden e de ne nsaye Nti say no me say Sada me crown na me expose pa o. Na me the everyone. They say no my form to my contacts. Aha minya bra na fe maba my contact except. E no minya bra na ma hwe omo amenyi omu ni no ma select omo na say ma block omo forever so omo no. Omo ntimi mfa me nkoka group bia ho. Yes sir. No. My contact means that omo pa omo me wo omo contact no betimi e de me account group because sometimes we ho a you do two group bi so be contact mu bia ni ho a wa save your phone so na say that everyone and okay na bra odim say eto da ye omo ani omudi ago ni me bi suman ye nim say obi wo ha ojeja no ho e wo social media no so based on enyomo post on a WhatsApp obi wo ha ono an status be ko no posti o link we so a obetumi anya 500 Ghana cedis so yes survey ni wi a anyoma ni na ese etwe aso se ni pay oje dan no ho social media so and say ye hakina wa also so ni din komo no possibility see ebenya no ye high because o de onim say o trust no what na ka wo wo contact on betumi asend no link ho enti obi hakina pan account ne pay the next thing obey ne say o go through the contactor omo get permanent people ni omo din komo no target sa nkrofo no enti mesre oni obi din komo ana ni obi chat na o hwe ne niye ne nyomo posti na omo ne ho ban on social media platforms ne so a mesre yi ni free omo a obetumi asend no links ne ho okay bia na o china bi no obi ahake no na o di akon eden etiawo minua we de for your tiefo a ebia wo mo no afi na wo mani aba mo ho so nkomo ayedi no o bo no tofa de amayen a WhatsApp privacy settings out there for mu no bacho we bear 1 minute in a minute bo no tofa maye okay the big kind obia enko no WhatsApp settings na oko WhatsApp settings ho na obi hu privacy
under privacy on your man who do be actual be a last seen online, be a profile picture, be a link group. Mestre say, yeah, obi abe select biya no one fakra no onfa my contact. So I saw upon the whole buy ye pana. Then no upon the contact no where you or man or more on your mundi I then Ephraim and then a friend of mine contact accept option no. Nti ɔnya yɛ saa de ne pa a ebɛka ɔma ɔgye ɔmo di wɔ abrabɔ mu obetumi ayɛ den aka sɛ nipa wei ɔbɔ ne ho ban nipa wei deɛ meyɛ ɔyɛ obi a metumi accept sɛ ɔde me bɛka group yi ho ana ɔde link bi bɛ send me. Okay, ɛno na yɛ friend is saying groups no meme deɛ no na meka sɛ makɔfa my contacts menya berɛ a na afei ɔmo a menyi ɔmo ni no makɔ third one na tena se na ma list ɔmo nyinaa na ma select it na yɛ sɛ ma block ɔmo forever so metumi add me to a group but kyɛw sɛ open kyerɛmu no bi aka ho a wo deɛ anaasɛ deɛ ɛdi kan ɛyɛyɛ no a yɛhyɛ aseɛ no wopɛ sɛ wonya no nyinaa kɔ Facebook Akoma 87.9 yɛwie a yɛde kɔ akɔto Facebook hɔ ne yɛsan ɛde ato yɛn TikTok Akoma 87.9 nti wobɛtumi akɔ woduru fie a na wonya berɛ a you go back to our Facebook page Akoma 87.9 TikTok Akoma 87.9 na wasa akɔ akɔhwɛ